Nasiam hasoman malas uhurta boy use pajupah bani acara pamalas uhur bani channel YouTube Bahasa Simalungun. Paimay bogay hita hatani Tuhan, martonggo mahita mangindo pambabay ni tondo na pasing, martonggo mahita. Ham ale Tuhan, terima kasih tongon bamu, boy hanami ijon manangar hatamu, bani acara pamalas uhur. Malas matongon uhur nami, babay tondoi mo tondoi na pasing. Ase boy tarjalo janah tar arusi hanami hatamu. Baga Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Nasiam hasoman renungan bata sadarion ibuat tumbani buku renungan wasiat nomor judul Marsijoloman bani hapentaran pasadahon. Canah nats nagabe pusat pemenungan bata aima pembani ayat 2 pakoni ayat 3 nama kataho. Jagama parentahku ase mangguluho apa titahku songon anak ni matamu. Sakut kon maai bani jari-jarimu, bani uhurmu ma surat kon ai. Nasiam hasoman, adong tolu aspek na perlu tumang bani proses merlajar. Aima aspek kognitif, aspek afektif, pakon aspek psikomotorik. Na perlobe ay aspek kognitif. Aspek kognitif ay manamar perdemuan hubani kemampuan ta laho manangar ahana doma iajarhon hubata. Gabe tambah ma pembotoh. Canah wawasan berpikir tapi bertambah luas. Na paduahon ay aspek afektif. Aspek afektif on ay namar perdemuan hubani ahana doma iparlajari hita maningon iarusi hita maai canah maningon mahoma mengubah pola pikir pakon sudut pandang ni pargoluhanta. Ijah goluhta maningon lambin tambah roh diar. Na patuluhon ay aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik on ay aha na doma iparlajari takas mahoma iarusihita. Haganu panay maningon matarida ay bani pargoluhanta siganu ay. Buku podah na ibasahita sadarion ay masahapkon pasal proses pangajarion. Podah on mangajarhon hubata jagama parentah. Berpeganglah pada perintah. Sonahado carani ase marsijolomon bani titah ni Tuhan. Na parlobe ay simpanlah sipan hama hapentaronai ibagas uhurmu. Artini pangajaran hapentaran ay maningon iarusihita cana ukuran hasitongan laho membaen haputusan lokot maay ibagas uhur pakon pikiranta. Napaduahon sipan atap jagama hapentaran ay songon naman jaga panunggor. Artini hapentaran na humbani Tuhan maningon gabe sondang na manundangi canah mangiring-iring ganup lakah. Napatuluhon ipakay hita mahapentaran ay bani jari-jarita. Janah surat kon hita maay bani tang parbagas ni parhuran. Artini hapentaran na humbani Jehovah maningon do lambin mambobai hagan porja pakon parlahod.
sebagai halak na persaya maningon do hita marsi jolomon bani hatani Tuhan. Sir-sir mahita manangihon mangarusi sana makagoluh konai bani siganuan. Proses merlajar ay maningon do terus berlangsung sadokah pergoluhan ta. On maartini na marsi joloman bani apenta. Amen martong lumahita. Jadi itu pamabamu Tuhan doma icalo hanami atamu seboy mahanami tongon marsi joloman bani apentara. Mangarusi hatamu canah makaguluh konai marhite pangabak parsahap parguluhan nami siganu. Terpuji maham ibaga Yesus Kristus sumber ni hapentaran ay. Amen. Nasiam hasoman sonaima renungan bata sadarion. Ulang lupa hita like, subscribe, jana bagi hon hita hubani hasomanta. Ay marhite na sonai domadihut hita manukoli horja pakabaran Injil. Riyapakon iye kabe. Tuhan ta Yesus Kristus ma nama masu hita ganupan. Horas